bab 86 no yewta en alwafa'u fi hunnugol bil ahadi ahadiji ni wa injazil wa'di e hunnugol fodore nde. qala Allah ta'ala la dalik koni wa afuhunne bil ahdi innal ahada kana mas'ula. wa qala ta'ala wa afuhunne bi ahadi la ahadi alladhi idha ahadtum. wa qala ta'ala la dalik ya ayyuhalladhina amanu awfuhunne bil uqudi. wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna kuntu wa ulantum ma la taf'alun. kaboda mawni magatan mone mo hebaton indallahi ka Allah taqulun wa ulatum ma la taf'alun. wa nabi hurairah tajattama ba hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah wonde la sallallahu alaihi wasallam qala ma ki ayatul munafiq ma ne nafiqi jo ko andina ma kari ko nafiqi salasun ko itatinani hinode Allah tadi wonu e ammi abdullah kala e zurriya an on e wono wonbe la jentade aranunkum idha haddatha saytum yati kada ba feno rainder to he awa awatte yili e kari ko nduleti makko amboto yaati on harana wona amboto yaasi fus o wono ha leer yoni jogu sika makko en halduno en nodda anodda ila hanki yemi noddunoma peƴƴali reso on kella tawano o composano noddugol o piije boyno toñirede no fenirede lagine ka meɗen ɗo surtout o reso ɓaytun o na o stable lagine ɗo e o embouteillage ɗiɗiɗi yo ande tun Allah waɗa no yayɗi hunduko ñande dargal o reso wona ɗo fenede hoore mum e o embouteillage wona ɗo fenede hoore mum Allah waɗa no yayɗi hunduko ñande dargal kala toñuɗo ɗi yo andudo Allah waɗa no yayɗi hunduko ñande dargal alladi antaba kulla shay'in on Allah jo wolino kala hunde o wolino yayɗi kala wiɗo ko embouteillage letini mo siko gonga embouteillage on nunna e seedi to hi kala tawɗo ko fenade embouteillage on Allah waɗa no yaymo hunduko o fenna moɗon ɗum ko yen wattili ɗum wa ida wa'ada so fodi kadi akhlafa o lundo o hunnata few wa ida tumina so hoolama o halfinama ma o ñawlama ma o jonnorama ma o okkama ɓeygu ma o jonnama janganakujo ma o jonnama nawnuɗo ɓay ko docteur jo ma o hoolama o halfinama laamagol leydi ma ardagol julna yimɓe juulirde khana o jam fo ɗum kadi ko mande nafiqi muttafaqun alayhi. zada fi riwayati li muslim hino ɓeyditi ka filla e muslim kañum wonde wa in sama oɗo haysi o hoori wa salla o juuli wa za'ama o fini o wi annahu kanko muslim ko julɗo kono haray ko nafiqi. wan abdillah jettama abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala o maki arba'un piiji nayi man kunna fi kalamuɗi laati e muɗum kana munafiqan khalisan haray woni nafiqijo laaɓuɗo pooy ɓe mana nafiqijo 100%. wa man kanat kalamuɗi laati fi e muɗum haslatun geɓum gotum ma ɗiɗi ma tati min hunna e majji kanat haray laati ke fi e makko haslatan geɓal minan nifaqi morde nafiqi yagal ngal kadi gotum ma ɗiɗi ma tati embere ko woni e makko kon hatta yada ha o accaɗi. go'o ida tumina so hoolama khana o janfo ɗiɗi wa ida haddasa so yewti kadaba o fena tati wa ida ahada so wahodama waɗara o hoɗa o janfo o firta nayi wa ida khasama so yeddondirama tum kanko gokkundi fajara wimmo yenna o hoyna nene baba ɗum ɗo fof ko made nafi muttafaqun alayhi. wan jabirin radiyallahu anhu qala wi qala linnabi sallallahu alaihi wasallam annabajo Allah ma kanilan law qad jaa sinno aruno maalul baharayni jawdi koni koye baharuji ɗin fop akaytu kami jonnete no hakada wanuni wa hakada e wanuni wa hakada e wanuni falam yaji arali maalul baharayni noon jawdi baharuji ɗin hatta qubida annabi sallallahu alaihi wasallam hani laaɗo Allah fati falamma jaatuma nde arno maalul baharayni jawdi baharayni maje ɗin ɗiɗi hay on sey ko Aboubacry lonti amara aboubacry yo yamiri radiyallahu anhu fanada nodda ewna man kana lahu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iddatun kombo latani ɗum jungo ne laaɗo ahadi aw daynun ma ɗum ñamande falyatina haray yo armen mais honno ahadi ndi nelaaɗo ƴettuno ndi e men yoɓa ñamande nde nelaaɗo ñawlino nden ɗum ɗo laamu ɓeeɗo ngu seedi e laamuji hannde ɓeeɗo kamɓe kala luntinoɗo oya ko fodoreji ɗi oya hodunoɗin fof ko ɗin waɗoto honnude taw ñamale koye joguino ko ɗum waɗato ñawlade taw enen si goɗɗo fotanama jooɗike ma waɗi kudeta jooɗike ko kala ahadiji e projet ji ko oya laaminoɗo signuno e ko yeeyi ko awda ko ɗum waɗoto annilude o inna wona légal o inna ko illégal o yii tawi mouradu men ndu no metti fi
on sumati fa ataytu mi arimo kanko Aboubacry wa qultu lahu mi innanimo inna nabiya addu annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam an accake dirmaji ɗi no ɓittinila hande seeɗa qala li ha nelaɗo ma kananno dey e gurdam maɓɓe e laamu maɓɓe kada wa kada wano ni wonde Jabiri bon hara jawdi para maje ɗe ɗiɗi tawayno langi miɗo wuri mi okkortini ni fa hashali hashiyatan on sayi on moɓanilam moɓande fa adattuha mi konti ɗum mi heɓili ɗum fa ida hiya tawiyo ɗum 500 ko 500 ɓe mana kanko Aboubacry ko jonila ɗo ko hunnu fotore nde Aboubacry fonninde nde nelaɗo fodi nde si yeeya goɗɗo hunni fodoreji ɗi yimɓe fodi on andi itti sikke fodoreji ɗi kanko fodi ɗin ka